دما که بحثا رادیو روانه دبه اولین هند دنگ بیش و ستران وانتین بیرامن دنگ بیش فاطمه عیسی و ستران وی لولو محو جوان یکه ایجا چندکی بری وی لقرسه جگونده اسکی قاضیا سلمه اپی حاجی حمزه نوت 7 سالی درباره مالباویستان خو و وی سترانه دا تشتکی بالکش پاری وکر گو دما خدا اف سترانا لولو محویا که فاطمه عیسی دستری دنگ بیش برفو آویتیه سر باوی من محوی اهجو درباره مالباویستان خدا دریج خبر داد. از لسر و پاروکرنا ویا ماموسته توسنی رشید کریم. ماموسته توسنی رشید مرا بحثا سردانیا فاطمه عیسی کرد. او ماموسته که مدنی نورا جواری سال 1968 دا دچن سردانیا دنگ بیش فاطمه عیسی جوی سترانه و چیروکاوی گفتار دکن. فاطمه عیسی اف ستران خاصیا خو خاتونا محمد گرتی بیه. خاتونا محمد ج عشیره جلالیه و ج ماکویه. لگوری راگیهاندنا خاصیا فاطمه عیسی هرما ماکویه دنگ بیجه که جن هبیه تیلیا رحانه جبر که دیو کچ پر هف حس کرنه بناوی دیا خو هات بیه زانین تیلی باوی سرو که عشیره بیه باوجی کچ خو زف حزد که تیلی چه قاس بدو بیه او قاس چی دنگی وی خوش بیه دما که میوان باوی وی تینه تیلی لجم خو دیوانه داد در رونشتاندن تیلی باوی خو و میوان وی را سترانند بیشه روژه که دیوان باوی خدا محو دبینه محو خورته که بدو ببجنو بال بیه بدیتنه سرمست به عاشق به تیلی لی اوینداری وان اوینداری که بیمرازه جبر که محو خزانه تیلی جی کچا آغا کیه جبر ویه وی ستران خویه لولو محو داویجه سر محوی اوینداری خو و اوینا خویه بیمراز تیلی سترنا لولو محو تم دبیجه و بگوتنی بر خود که و روش به روش دچلمسه مزنی عشیره دچن با آغای خو باوی تیلی رجای دخوازم مرازی اویندارا لحف بکن هر چقاس محو خزانه لی خورتکی سرخو و عگیته آغا وان ناشکنه مرازی هر دو اوینداران لحف دکه دگیجن هفدو تیلیو محو ایجان بینی چیروکا باوی اپی حاجی حمزه
محوی اجو د سال 1871 دا لگوندی کریم بیلیا ایدری جدایی کتبه خورتانیا خدا بلوری و میه سروی را کس اوقاس خاش لیناته دهاتو شاهیه دا او میه لیدخه دنگ بیش برفوجی سترانه دبیشه demek şunda dile berfut keve muhu u strana dengbeş teliye jibo muhuye xu gotiye ew jî jibo muhuye eco dibêje lê mirazê wanê li hev nebe heman roja axayê gundê Kerim Beyliyê mala Hesen Ağa da bu yereke tufan çetbe. Hesen Ağa fesadiye ki dixape lê dixî keça xwe Halîmê dikuje û gund tûr tela dibe. Miho birayê xwe jî koçber dibin gundê Kerim Beyliyê diçin varan sola Sînorê Gurcistanê nav erdîgariya Ermenistanê de ye. Wê derê çendekî disekinin wir jî rê dikevin tenê Qersê li Sêlimê gundê eskî qaziyê cîhûwar dibin. Bi vî avayî destê berfo û miho ji hev diqete. Miho li gundê eskî qaziyê jineke pir dişibe berfo dibîne navê wê jî têlî biye pêra dizewce. Demekê şunda navbera her çar bira li hev dikeve. Bira hev dixeyîdin miho eskî qaziyê dibîne lê hersê birê wî ya bar dikin şûnva diçin varan solê. Lê her çi qas jî bira çûne varan solê û ji hev xeyîdîne jî gohê wan tim ser hev e. Rêya rojekê dûrî hevin. Miho dibîse ku yek varan solê heqaretiyê birê wî Silêman dike. Serê sibê hespê xwe swar dibe bi şev xwe digijîne varan solê. Ji kulleka wî ra da dikeve hundirê mala wî ya diçe berserê wî xençera xwe berserî dixe. Wî hişyar dike. Jê ra dibêje ku ger tu bela xwe birê min nekişînî ez ê şevekê bêmê û vê carê bibim Ezraîlê te. Camêrî ditirse êdî dûrî Silêmîn disekine. Erê sala 1920 şundatir Sînor dikeve navbera bira. Miho yalî viyalîn dimîne hersê bira yalî Sovyetê. Êdî hevdû bêxeberin heya ku roja mirina Stalîn. Bi mirina Stalîn ra derê girtîgeha û kampa vedibe. Yekî Bakurî li kampê Sibîryayê biye, haja wî ya malbavîstana miho hebiye. Dema vegerê tê miho dibîne behsa birayê wî dike. Dibêje ku sala 1937 da Stalîn Silêmanê birê te Gumriyê de heye kuştin. Miho pir berxwe dikeve wê şundatir êdî billûr û meya xwe nade destê xwe. Bi wê qehrê jî sal nîvekê şunda can dide.